Duze kwami ingoba Makhosi umfowabo Ntombela Nkosi yami namhlanje nize la kaMakhutha kungani nize la kaMakhutha namhlanje ingoba sizohambela zonke nalabo abantu abasasibiza khona abasakhala khona ukuthi ayinakho engathi abokufika ngapha abahambanga udlulile umhla ka30 bengahambanga sizolokhu sihambela indawo nazo lesi sike sayihambela sizobuyela kuzona silonke kusekhona abantu bokufika sizolokhu sulwile lo mbhidla ngokuthi siyacela ukuthi abokufika abanganawo amaphepha nalabo nezitolo la ezweni lethu siyacela behambe bebuyele ngakubo bovula izitolo ngakubo kanjalo nabafundisi beyinkonzo laba bakhona abadlisa abantu izilwane nenyoka sizolokhu simile ngezwe linye lisithi siyacela bahambe beyoshumayela uJesu nabo emazweni angakubo nangakubo bamfuna uJesu ingakho usazosithola sikhona konke amamashi la ade sibizwa khona izolo nje besisemzimkhulu la besibizwe khona yahamba kahle kakhulu futhi imashi waphuma umeya wakhona wayimukela imemorandum njengamanje sila kwamasho njengamanje la sizophetha khona imashi saloqhubeka nje amamashi siwahambele simseke usisi uJesinta noma yena engasekho usisi uJesinta kodwa inhloso kukuseka wonke umuntu waseNingizimu Afrika ngoba kahle kahle imashi akone kasisi Jesinta kuphela kodwa imashi yawo wonke umhlalo waseNingizimu Afrika osekhathela ama-foreigner osekhathela abokufika mhlawumbe ake sibheke kakhulu indaba yalaba abagolozayo ukuhamba uhlelo lwenu lume kanjani kubona cha amagoloza phela ukuhamba kuyaphoqa ukuthi ufuna size namaphoyisa and then sivele sikufaka amasongo asigonyela uhanje oboshela kuyibhoda yakho usiyofika ukhokha imfanelo zokuthi waweqe kanjani kuyibhoda yakho alikho ilungelo ekuthiwa sibathinte khona ngoba kuvumelekile sibabeka izandla kodwa ukhona umthetho kumele sisebenzisane nawo akhona namanyunyana akhona omphakathi kumele sisebenzisane nawo kubaqoqa and then sibize amaphoyisa sibalayishe emotweni sibahambise emabhoda angakubo ngoba Makhosi sekuprovekile ukuthi eSouth Africa ayahanjiswa ama-memorandum kodwa kungaphendulwa uma lama memorandum enilokweni wahambisa engaphendulwa yini enizoyenza elandelayo engifisa ukudlulisa kuhulumeni nagovernment wethu if ukuhamba isikhathi kuze kufika isikhathi sokuthi siyovota ama-memorandum esiwahambisile nesicelile kuhulumeni kungenzeki hayi sithi I'm sorry kuhulumeni ngoba angeke kuthole ivoti labantu abamnyama ongenani thina siwuzulu omnyama sosukuma sithi nje enough akusavota kwaZulu sibuyisela amakhosi sibuyisela isilo sethu ukuthi kube yisona esiphatha uZulu thina sosukuma la eKZN kakhulukazi thina sithi akubuyela amakhosi akuphatha isilo sethu ezombusazwe nenhlangano sithi mayiphele kuleli likaMthaniya ngoba mangabe sizokhuluma bengasiphenduli bakhomba ukuthi sebesuthi asekho nathi into esingakwazi basiza ngayo abantu abasuthi ngeke ukhulumeke nomuntu osuthi wena ulambile siyabonga kakhulu siyathokoza kakhulu nabesini